Mu nama yabereye mu Bufaransa yahuje ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa Organisation Internationale de la Francophonie yabereye mu Bufaransa yitabirwa n'abakuru b'ibihugu bagiye batandukanye. Tshisekedi rero we ntibyamuhiriye kuko yahataye waba mu by'ukuri cyangwa se guseba, niko twabivuga. Yarasebye rero ubwo muri iyi nama y'ibihugu bivuga igifaransa Francophonie Tshisekedi yagaragaje ubwana muri politike na diplomasi. Inama ya Francophonie yabereye mu Bufaransa muri izi mpera z'icyumweru yambitse ubusa Perezida wa Congo Felix Tshisekedi kuko yabaye urubuga rwo kwereka isi yose ko ari umwana muri politike ndetse na diplomasi muri rusange. Nyamara byari byatangiye neza ndetse abitabiriye inama bati Tshisekedi yakuze mu mutwe, dore ko ku munsi wa mbere yahaye umukono Louise Mushikiwabo, umunyamabanga mukuru w'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bivuga igifaransa Organisation Internationale de la Francophonie ukomoka mu Rwanda kandi wabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda. Byari bitunguranye kuko ubundi abategetsi ba Congo banga urunuka umuntu wese uvuga neza u Rwanda. Urugero nuko leta ya Congo yanze gutumira Madamu Mushikiwabo mu mikino ya Francophonie iherutse kubera Kinshasa azira gusa ko ari umunyarwandakazi. Mbere y'uko inama itangira, Felix Tshisekedi yari yabanje kuganira na Perezida w'Ubufaransa igihe kirenga isaha. Tshisekedi asaba Perezida Macron kwamagana u Rwanda mu nama ndetse akarufatira ibihano kubera ibirego bye ko u Rwanda rufasha M23. Gusa Tshisekedi yiyibagiza ko Perezida Macron ari mu bazi neza imizi y'intambara yo mu burasirazuba bwa Congo. Murabyibuka ubwo aheruka Kinshasa, Perezida Macron yabwiye Perezida Tshisekedi amaso ku maso ko akwiye kumva ko ubutegetsi bubi muri Congo ariyo ntandaro y'ibibazo biri mu gihugu cye. Aho guhora ashinja abandi, Perezida Macron yagize ati unyihanganire gukoresha amagambo akakaye, ariko igihugu cyanyu nticyabashije gushyiraho inzego za politiki ndetse n'iza gisirikare zihamye. Mugabanye rero gushyira ibibazo byanyu ku bandi. Mu ijambo rye afungura inama ya Francophonie, Perezida Emmanuel Macron yatunguye abanyekongo afata indi nzira batari biteze, kugaruka ku makimbirane ari mu burasirazuba bwa Congo nk'aho ariyo ngingo nyamukuru y'inama. N'ibyo abakongomani bari biteze ariko ntibabyumva. Perezida Macron yagize ati nemera byimazeyo ko Francophonie ari ahantu dushobora gukorera diplomasi hamwe itera inkunga ubwigenge n'ubusugire bw'imitwe yose hose ku isi. Yahise atangira kuvuga ibibazo bikomeye by'umutekano ku isi nka Ukraine, Gaza, ariko ntiyavugamo igihugu cya Congo. Ni ibintu byaje kubabaza abanyekongo rero bakubita agatoki ku kandi, ariko mu by'ukuri nta kintu bashoboraga kubikoraho. Tshisekedi yagize umujinya yanga kwitabira ibiganiro byo ku munsi wa kabiri w'inama, dore ko byabaye yiyicariye muri ambasade ya Congo mu Bufaransa ari gutera ikiganiro, ari kwiganira atebya nk'aho aricyo cyamuzanye. Felix Tshisekedi ntiyagaragaye no ku mafunguro yo mu nzu ya Petit Palais yari yateguriwe abanyacyubahiro bose bitabiriye inama. Kuwa gatandatu mu masaha ya nyuma ya saa sita yari mu nzira ajya ku kibuga cy'indege arakariye cyane Perezida Macron, umutwe yawo ubyimbije cyane agenda yitotomba. Nyuma y'uko Tshisekedi yivumbuye, inama yo yarakomeje nk'aho nta cyabaye, maze Perezida Kagame wasabirwaga ibihano na Tshisekedi yakirwa mu cyubahiro gikomeye nk'umwami rwose, kandi koko ni n'umwami. Ivirazi Cotlets, Perezida Kagame yahawe umwanya w'icyubahiro mu ifoto rusange ndetse no ku ifunguro ryatangiye muri Elysée tariki ya 4 Ukwakira 2024. Gutorwa kwa Louise Mushikiwabo ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'ibihugu bivuga cyangwa se bikoresha ururimi rw'igifaransa muri 2019 byakomeje kubabaza cyane abanzi b'u Rwanda, ahubwo byongerera imbaraga diplomasi yarwo. Abanyekongo rero ni ukuri byagaragaye yuko ibyo bari biteze ari zeru, ndetse ko banasuzuguwe cyane nyuma y'uko bigaragaje ku karubanda. Mu kiganiro cye na Perezida Emmanuel Macron cyamaze isaha irenga kigahuza neza no kwivumbura kwa Felix Tshisekedi, Perezida Kagame yagaragaje ko akomeje kwifuza kuganira hagamijwe gukemura ibibazo by'amakimbirane agaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, bigashimangira ku kuvanaho ipfundo ry'ayo makimbirane.
harimo umutwe w'iterabwoba wa FDLR usigasirwa n'ubutegetsi bwa Kongo. Mu binyamakuru bitandukanye, abasesenguzi mu bya politike mpuzamahanga by'umwihariko iy'akarere k'ibiyaga bigari bagaragaje ubuswa bwa Perezida Tshisekedi, banahamya ko iyi myitwarire ye ya cyana nta gisubizo yatanga ku bibazo biri mu gihugu cye no mu karere kose muri rusange. Nguko rero uko Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi yasebeye i Paris mu Bufaransa akivumbura nk'abana ibintu abantu batavuzeho rumwe bavuga ko bitabereye umukuru w'igihugu na gatoya. N'umwe rero mu baperezida ba Afurika bagaragaje ubwana n'ubuswa cyane nyuma yo kwivumbura ntakore icyamujyanye ngo agisoze amahoro, ahubwo akagaragaza ko ari umuntu w'intashoboka. Ni abantu rero ibinyamakuru byinshi byakomeje kumunenga nyuma yaho, nubwo ubwo inama yabaga nta muntu wigize amwitaho cyangwa ngo yite ku myitwarire ye. Yari yiteze rero yuko ibyo yabwiraga Perezida Macron mu mwiherero byo gufatira ibihano u Rwanda cyangwa se kwamagana guverinoma y'u Rwanda yari arimo gusa nk'ucurangira abahetsi, uretse ko wenda hagati y'abaperezida bombi habamo kubahana, ariko Macron yari yamaze kumuca amazi akivuga iryo jambo. Perezida rero wa Kongo yanenzwe cyane bikomeye, kandi nibyo koko akwiye kunenga. Iyi myitwarire ye ntago yari ikwiye kumuranga. Ni ukuvuga ngo mu byamujyanye ari indege yafashe, ari ibyo yagakwiye kuba akora imbere mu gihugu, byakabaye byiza. Bamwe baragira bati byakabaye byiza iyaba yarigumiye muri Kongo ntagira aho ajya, kuko yari agiye guseba no kwisebya, kandi koko yarasebye ku karubanda. Perezida Tshisekedi rero abantu bakomeje kuvuga bati umubano w'u Rwanda na Kongo kugira ngo baziyunge cyangwa se ibibazo bihari bikemuke bizagorana, kuko uyu mugabo ntashobotse bitewe n'imitekerereze ye n'imyitwarire ye, nk'uko byagaragaye mu Bufaransa ubwo hitabirwaga iyi nama igize umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa, Organisation Internationale de la Francophonie. Tumunenge rero Perezida Tshisekedi, twizere neza yuko abakuru b'ibihugu benshi muri Afurika badashobora kwitwara nk'uko Perezida Tshisekedi yitwaye, kuko byaba ari ugusebya umugabane wa Afurika. Reka twizere ko igisebo cyagumye muri Kongo gusa, nta handi gishobora kuzagera bene aka kageni, kuko yashebeje abanyakongo nawe arisebya muri rusange. Nge rero reka mbashimire, intego zanjye ni ukubagezaho amakuru yasohokeye igihe avugwa hirya no hino mu binyamakuru, byaba ari iby'imbere mu gihugu ndetse no muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange. Mwakoze cyane rero, reka mbabwire muti muhahe muronke kandi Imana ibishe.